الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم warahmatullahi taala wabarakatuh. Jari niya mga palangkungan sing kami harong Islam. Alhamdulillah yari kami ni biya nainumpong hawak to ini amin umalok kanyo. Sa lukay na to biya mga nagtatakad-takad sin waktu pagbuka sin kita niyo insyaallah na waktu ini kain na yaw na panagnaan niya rin di Mercado pengajian Sheikh Abdul Sabur Muhammad Syakili anak si Mudir na to Kalasan wihaon waktu long ta na yariin guru na to demikian amin ini kabiyak sa desa sin kita niyo programa bunga simpag-iman biayon waktu insyaallah amoy demikian siya katong tanyo pengajian demikian amoy ini nunang karabat ko yon di magbutas-butas dengan panagnaan sini ni pag programa na to saya kalim nading insyaallah sampai ini pa ini kahinapusan simpulan insyaallah taala yari siya kato programa na to ini kabla lifta biayaon di na kita magpalugay itukbal ko in guru na to Kalasan di Mercado tanyo pengajian hawak to insyaallah wa irun arwai dan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman bal yataqaddal syahadatu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khassa Ramadana bil manni wal ihsan waja'alahu musiman linailil afwi wal ghufran. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bi ni'matin katsirah ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صام وصلى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, wasin panalam salam namo kaniyo yari kita niyo pangadian bago amin nikmat yanog hara kato sin Allah subhanahu wa ta'ala na pindahon taniyo yung pangadyan na to patupon taniyo kabulan amin biubo kato taniyo sin Allah ta'ala yung karayawan papaglumba-lumbaon kita niyo rapalman niya wastabikul khairat paglumba-lumba kamu pamanga karayawan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga tuan, sin Allah subhanahu wa ta'ala amin nagpapanjari kato tanyo. Kaya ingatan sin Tuhan tanyo Rabbul Alamin uning kagunahan sin kabuhi tanyo uno'y makaya taniyo, uno'y karausan taniyo, iban sindi na to karausan. Imbulan Ramadan, nikmat sa laggo-laggo, iyanog hara kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kiyan imbulan Ramadan, bukun sadya ummat ini, iyanog haraan sin Tuhan papagibadatun pagpuasa.
Akataan umat biyaita sin Allah Ta'ala yanug hara kanila ang kawajiban pagpuasa na imbaranta niyo ini dua yung kagunahan niya. Magkagunahan basanyang ibang magkagunahan sulang sinyadto. Biya day sabhan magkagunahan makan sugim baranta niyo magkagunahan ya hapdi. Yung pagpuasa ini, biyay takato taniyo sinallahu subhanahu wa ta'ala ang maksud niya. Yung maksud niya ang panato kabatukan ing kaluhay iwan kasanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul aus. Ing kabayaan kato si mahatsut si mahatinggi hakatan daakan niya. Hakataan liangan niya, di kita niyo makalaway hakasigpitan. Sakawa, ing kalabayan taniyo, kahayang. Mga kakasisin Allah Ta'ala, di na to, kana naman ing kahayang, haununo pakaradyaan taniyo, bang wala dooning kabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan yung pagpuas sa taniyo. At tiap-tiap bulan dumatong ya si bulan ini, programa kabayaan sin Tuhan. Wairoon man dyan programa na ito hilamod taniyo maun. Para kala sin Tuhan, isa-isa niya, diaak niya kita niyo nagpuasa. Habayta niya hadisul Quds, as-sawmuli, yung puasa yan kako. Naringa sa biyad to mga tuwan, magkagunahan ng baranta niyo pagpuasa. Pinagikato taniyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis niya, likulli shay'in jaka, wa jakatul jasad as-sawm. In Allah subhanahu wa ta'ala aun kakuyaran niya kato in kakuyaran sin Tuhan malano in kakuyaran sin Tuhan sutsi in pagpuasa na ni mga Tuhan paglano singgin hawabaran taniyo umalog pa Tuhan bangin ginhawabaran na to, hikasipog tanyo patao umalo, bukun malano. Biya da isabhan, subay hikasipog tanyo umalo patuhan, bukun sutsi. Ang paing kita niyo, biya panjari sintuhan, halawang kasutsihan. Biya kari kita niyo padunya sutsi. Need kita niyo ring hadunya, magbalik pahadarat sintuhan. Suway halawang nakasutsihan. Nabang saw pama, ing kasutsihan niya to, aun lummi niya, mga tuan, di na to kalanuan hapagpuasa ini. Kaya nga sabab yan, in sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ing katan pakaradyaan taniyo, suway malano. Ada pun ing paglano taniyo, di nakalanuan sin tubig, di nakalanuan sin uno-uno, dahil paglanutan yung Tuhan. Pagtangka, ang na yung pagpuasa habulan Ramadan, hasabda sin junjungan tanyo alayhi salatu wassalam, likulli shay'in jaka, wa jakatul jasadin as-sawm. Dahil sabab yan, timap pasing karayawan ng mga sila nagpuasa. Naita, kalasahan sin Tuhan yung mga sila malano. Hapal man sin Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nabubutukin dua ini kalasahan sin Tuhan. Kanunungan si mahasut si mahatinggi yung mga tao. Magmaaroy kaniya. Sumanggup kaniya
kalasahan niya to sinallahu subhanahu wa ta'ala, intapil niya, amo na yung mga tao, mutatahirin, amin tao, di paglaulon, di paghukawan, halawm kasutsihan. Amad to mga tuwaning kanunungan kato tanyo sinallahu subhanahu wa ta'ala, bangyad to wala tanyo na hinang harugayng bulan. Yari kita niyo, yanug haraan sinallahu ta'ala. Bubunglaw, singkatan, bulan, wala kita niyo nakapaglano, kalanuan na to di. Day nga sabab yan. Kabansakan hang matulihan. May tayad to, kabansakan. Dihil ha ummatini, wala kiyarihil ha ummat na kauna. Uno yan tuan hindi, wala narihil ha ummat na kauna. Na yung kansali din kawajiban papagpuasahon sila. Piyawidda sinallahu ta'ala yung ummatini. Ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ha ummat na kauna. Uno yan tuan, yari ha pagpuasa. Wala narihil ha ummat sin Adam. Katanway na, sa rawa tuan yari kiyarihil di. Na imma kasusatuan, wala narihil ha ummat na kauna, inummati niri magyan. Inummati niri jikon nila. Mahal nga pa kanila yung arus kaldos, magbuka. Mahal nga pa kanila yung tihi-tihi, magbukaan. Yung tihi-tihi, kiyarihilan yung ummat na kauna. Aun da tihi-tihi ha ummat na kauna, aun da tihi-tihi ha ummatin. Yung arus kaldos, na marikoy pangandid to. Hadapunin inituan. Tartantu saja kiyarihil sinallahu ta'ala ha ummatini, wala dihil kan Adam, wala dihil kan Nuh, wala dihil ay siyo-siyo, di sadya ha ummatini, dihil sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno yan tuwan, timbulan yan. Hanguk ding ha mga kiyarihil ha ummatini, wala na kiyarihil ha ummat na kauna, kabansakan ha ummatini, hipag malaki nila, salta piyag malaki sila sinallahu ta'ala, hataas silangit, sambil di hababaw singguni. Innal malaikata. Sa gundal tu di malaikat sinallahu ta'ala. Tastaghfiruna lahum fi kulli yawmin wa layla. Pangayuan sila kaampunan. In kita niyo nangangayo, in maasta niyo nangangayo, in anak niyo nangangayo, in murid niyo nangangayo, in bakay niyo nangangayo, in nasabutad to, adakala aon di tayo maunsin Tuhan. Adapun mga tuan, in pangayo si malaikat, tujuh pa Tuhan, gairu magdud. Di pag-refusion sinallahu subhanahu wa ta'ala. At turayan Tuhan ang kanda. Ayaw taniw gaan-gaanun. Inibadat taniw halang Ramadan ini nikmat sa lagu-lagu. Balikan na mo, wala kiyarihin ha ummat na kauna. Di ha ummat ini kiyarihin. Dihil sinallahu ta'ala. Piyawid dahin ummat ini. Dahin sinummat na kauna. Malaikat wala na rimo akan nila. Haumati ni ruahan si malaikat mga sila nagpuasa mawaya maglano. Aman tutuan maksud niya. May ta sila riwaahan si malaikat sababin mga tao yaon. Mawaya maglano. Yauning kiyalasahan sin Tuhan kanila yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatakhirin. Pula-pula muwag kau kaya lasahan na sintuan diyan. Misandi na lumasakay niyo imbago administration. Misandi na. But imalong na yun nintaw matukan niya magpalasa. Sa kawatuan habulan Ramadan ini, umalong kita niyo maun pabiyayta sinallahu ta'ala. Piyawid da in ummat ini, ding ha ummat na kauna, mayta, di murwa sila, di murwa ang bakay nila, in umbul hambuk, dumuwa akan nila malaikat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Aturayan Tuhan.
Dahil nga sabab yan, aun hambu kusub. Ja'a rajulun ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakala ya Rasulullah, awsini. Wasihati aku ya Rasulullah. Sa kahaba niya kakitaanin Nabi. Amin makapagduarwa na sila. Uwos na yung halaka si Nabi naghindu. Urulun na, ya Rasulullah. Advice ako. Mainta siya tudaran simbihan. Tu sabab, mabaya siya ruwaahan si malaikat. Mabaya siya panghinduahan si malaikat. Sababin panghinduaan si malaikat tay maunsin Allah subhanahu wa ta'ala. Ika isa. Hikarwa mabaya siya. Masabut. Ingkabansagan niya. Sumabot Allah subhanahu wa ta'ala at taas sila. Ing kita biyaon, masabot doon ay kadigad-yaon. Kuwan kita. Bantukon kita sintao, bantukon kita simbagay, takuwan kita. Imalagbo kapuyaran mga tuwan. Amo na imbabansaran, babantukan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nahisyo yan imbantukon sintuhan. Amoy mga sila nagpuasa. Kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. In nagpuasa kabayaan sinallahu ta'ala. Panghinduaahan sin malaikat. Kay magod na muhabang. Na, unim baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamu kusugin ni. Nangayukan niya wasiyat at tawa advice. Sa taim pangasubon niya halaw man na sin Ramadan. Fakala alayhi salatu wassalam, alayka bitilawati kitabillah. Intumuk kaymo, inikawasihat ko kaymo, inika-advise ko kaymo, pataura yung pagbasa mo sinsulat sintuhan mo. Quran mga tuwan. Dahil nga sabab yan, imbulan Ramadan, natatapil siya iban sin Quran. Bang muwasaw ni ayat, Syahru Ramadan, unzila fihi al-Quran. Nah, intaw nagbabasa sin Quran, habukun bulan Ramadan, labi awla bulan Ramadan, yuruan tuhan si malaikat. Amin nagbasa kaw, sinit mo, simpad mo, sin silpon mo, sin katantaan mo, wiron mo akin. Sabang imbiyasa mo yun, halang singkuan mo Quran, natuan niya ni malaikat, di madyaga kayo. Dahil nga sabab yan tuan, ayaw na tugaan-gaano ng parakala bulan Ramadan ini, programa sintuhan kiyari kato, yan ugaraan kita niyo sa rayaw-rayaw, baitaan kita niyo, wala kiyari la umat na kauna, hiwog bihil kato, amo na yung mga tao. Bang sila nagpuasa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, panghinduaan si malaikat. Na inda nga subuyad to, may tayad tulaw na Rasulullah, subay pataurong ko yung pagbasa sin Quran. Pa-innaha, kana yung pagbasa mo sin Quran yan, lakanurun fil ard. Ang sahaya mo hababaw singguni. Mga tuhan, nagdugtol na yung tao, hababaw singguni ini. Makaw kayong bihawon. Upat mo tol magdugtol, may kanta ka ilaw. Aon ilaw sinbri, aon signal light, pautu, palawa. Pataas din way. May tayong magdugtol. Sabab way light sinatay mga tuwan. Way light sinatay. Complete and light sinsa sa katan niya. Sa may tayong magdugtol, sabab wala doon kanila in original light. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Paspasan tanin pagbasa sing Quran. Wala kiyarihil ha umat na kauna. Kiyarihil ha umat ini mga tuwan. Uninawin kaniya. Painnaha nurun laka fil ard. Sahaya kay mo yari hababaw singgun. Uno yan. Pagbaita kay mo haram, di ko magiyan. Pagbaita kay mo mangi, di ko magiyan. Maita kasipuan patuhan in parakala haram. Kasipuan patuhan in parakala maksiat.
bulan Ramadan ini 20 taon. 20 siya. 20 taon yan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab piwasahan niya ingkatan patinggalan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na yan mga Tuhan, magkarunahan kita ni ruwa asin Tuhan. Indua anak tu biaway na pagtayma. Adlaw-adlaw ito, Tuhan ko patawran sin ko. Narida tumaon. Gaman, di nang kayo manan dumuwaan, iskarid na, kamatawag na ako lang narimuwaan, ako kapagduwaro. Tuhan ay ikaw maus. Indua asin bar iman, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Bihan mga Tuhan. Na indua asin malaikat, ay mo nasukat tao, Tuhan ko, hindi wa ka po si malaikat karian. Kagunahan ko riha dunya ini. Di da kagunahan diha dunya. Yari na piyo pulang paliksin Tuhan yung panyap tababaw singguni. Pula-pula mo yung tinapay. Yung nakaunahan buk, damo na lisa na. Na yung bihaon, yaon na yung tinapay. Amo, bang mga bayo sin tao, ya ang pukod, ginisa din lupa sin tinapay. Aun na hauna, aun na hinday ko na unamahan beng katanta niya. Di nakagunahan niya nun Tuhan kindua si malaikat, karian kamu dia dunya. Kagunahan na tutuan halaw singkuhun. Nah, uno pembeta si Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-advise kaniya. Hangkan subay mo patauro ng pagbasa mo sing Quran, fa innaha lakanurun fil ard wa lakajikrun fis sama. Aturayan to. Sa hayari hababaw sing gumi, inataas sin langit, hipamahalayak sin Tuhan. Hipagbansag kau sin Tuhan, hataas sin langit. Tuhan mo nagbansag kay mo, sa kalirik kau. Misanin hatarpulin niya o. Mag-graduate anak, piapatta, biya din nagtabuk, biya din nagpanaw, biya din katantaan. Kukanda kau. Na yato na kau, sabbuton kau sin Tuhan hipamahalayak. Yato iniipon ko nagbasa sin sulat ko ka. Nakawid na yung pagbasa sing Quran habulan Ramadan. Ingkatan bulan ngayon, magbasa kita nyo sa piyawid da sin Allah Ta'ala. Yung pagbasa sinipon niya habulan Ramadan. Dahil nga sa mabyan, yung mga magulang taniw nag-aaramahan na kaunama sa sin Nabi. Tao Madina, iwan tao Makkah. Awang kanila, tuwirom tuyadlaw. Maubos basa, huning katluan kayo. Yung basag nila. Ngayon kita niyo pila na, katluan pila ni naubustan niyo. Katluan ayat. Berarti katluan ayat na ukira. Sawabin hamu kurut pila. Hampu karayawan. Aturayan Tuhan. Lihat. Ayan. Wala kajikrun fis sama. Yato biyak babansag kau sin Allah Ta'ala. Zukira ma indahu. Hipagbansag kau sin Allah Ta'ala. Yato inipon kusog marayaw. Wala na bimbang simpagbasa sinununo. Sa rawa, inkiya bimbangan niya, basahun niya, insulat, umadtukan niya, halaw man sinunod. Ito kan. Kaman siya ka na umating. Diwahan kau si malaikat. Diuruwahan na kau sa si malaikat harwayang bulan sa bidda yung pagduwa kay muhabulan ini. Mga Tuhan niya ito. Nauno pa, mataod sa yan. Sabi at tunga na yan ito. Sumabot kita niyo ang pa. Yung mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam na susa. Kuning kaya susahan nila. Way runlilos, way silpon, way kuanbehan, buko. Kuning kaya susahan nila. Ya Rasulullah, inna biyawlanu labiha ngibuin lugay nila tahun nagibadat. Ini Adam malugay. Ning kita ninumul na to labira ka numan tahun. Maglako-lako na yung tuhod. Maglakundak na yung muli. Di kami makaibadat marayaw ya sinibadat nila. Ibuhan tahun inibadat nila. Ning kita nini, bangaw na nagumul ka numan. Sungkog na. Dungkog na. Nagtutungkod na yung kaibanan, upatin tungkod. Hamok 5, upatin tungkod. Lagundak. Maglagundak. Nauno yan, inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, way siya nakapamong.
Nataham mo siya pamayta si mga sahabat niya Rasulullah. Kaya liuhan nila kita nag-ibadat. In kita kay man tahun na pakanuman. In sila ibuhan tahun. Na tuan. Nauning beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dihil umat ini wala narihil kanila. Ang panabiyasa sin Nabi in ayat piatulong kaniya. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul. Wala narihil umat na kauna induman laylatul qadar dihil ha umat ini tuan. Ikaw kuwan simbihan. Namisan kau nanghinakin. Panghinakin na kau tuan. Sa kawatuan nang hinakin sa dentau wala niya rayam malan imbeta unuing karayawan haruman sila latul. Tay mangud na muha kama. Bihanin pagmasusa si mga umat na kauna. Dahil nga sabab yan yung pagmasusa nila, pag-ingat nila simbihad to. Ya Rasulullah, bang sadya manjari, ingkatahan bulan ini, hinangon na bulan Ramadan, mabaya na kami. Ing kita ni utuhan nag-asubo, mari na kita nulong na tumunga. Biya dagbo, sinsa kaulaw-ula, makug na kita, rayday na kuman, inhaylaya. Ampayin sila tuwan. Latamanna an takuna sanatun kulluha Ramadan. Maita, sabab mabaya sila sing karayawan dunya, sa lawi in baya nila, lawi in sub nila, sin karayawan adlaw kanakana. Dahil nga sabab yan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala misan siya kiyan sukan nagkaon. Amin tinapay nila, way. Nagkaon tinapay, way siya kiyan sukan. Ampayin kita niyo, kaya kansukan na rin, kaya kansukan na rin to, kaya kansukan na rin di, kaya hapdi da. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun tinapay nila hamuk da, way misan siya nagpakansu. May ta, mabuka siya, kalupahan niya in kurun yung rakumabangon. Bihan mga tuwan. Na. Yadto yung kiyasusahan sin umat niya, ya Rasulullah, masusa kami, ibuhan taon nag-ibadat, iniban na to na kauna, in kita niyo tiyo-tiyo da. Na inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuyag kami. Aun dihil ha umat ini, aun dihil kaniyo, wala narihil ha umat na kauna. Uno yan tuan, diuruan kamu si malaikat. Kondisyonal. Bang mayan kamu magpuasa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mayan akaroon ng programa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kamu mag-program sin kabayaan. Kati kunutuan, tindayaw sa jasim pagtaraw. Sabda sin junjungan tanu Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sakali tuan, yaas tulaning kaywanan jamaah, bang maabutin pagtarawil isag siyam. Way nabihalong na haba simbiyas sa sinimam niyo. Turayan tuan, impagtarawi, hikasud mo sulwa. Impagtarawi, hikaampun sindosa mo. Naaswam, biya din impagtarawi, hikaampun sindosa. Imanan. Manasin imanan, kaya na naman mo insarap. Yung kahawawasilan, bang mo ka na naman, magtukon ko lang mo, nahugot ng kahawawasilan. Yung kahawasug, bang mo ka, na magtukon ko. Yung kahawarab, magtukon ka, bang hulma, nung naong pahulma dito, sabab kaya sarapan ka. In iman tuwan, kaya tinggil mo yung pagtarawi mo dito, sabab kaya sarapan ka sin pag-iman. Salta naghihilas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pula-pula mo yan. Ampunun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, indusa mo na kauna. Sa kisabi ng umatin, wala na kiyaril ha umat na kauna. Kiyarihil ha umatin ni mga tuwa. Yan. Naman jari. Uno pendeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hauso gamin ng asubukan niya. Mapuas sin pagbasa sin Quran, uno pa.
Inagi kaniya si Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaika, kaya wajiban kau, in alaika ridto, kaya wajiban. In wajib bang muhinang dakulay pahala. Unin dua. Unin ikarwa biyay tak dito. Patauray pagtahalil mo. Tuan, in pagtahalil, in la ilaha illallah, amo na in sa taas-taas pag-ina. Afdaluha, la ilaha illallah. Lipapataod sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in paglapal niya sinlapal la ilaha illallah. Ay nyo man isab singurin paglapal si mga tao rito kato. Yung singuran nyo amin lapal si mga bata ko. Maingat sila. Maingat sila magbasa sa Quran, maingat sila magtahalin, maingat sila. Ang pain dito aming mga kamasan na to, narugayin. Ay nyo dyan singurin nyo to. Sabab may ta, suway ka kumapan nyo, magpulong-pulong pa magkatawa sin pagtahalin nila. Ang pagtahalin, amin kaya hinubiyaw ng mga bata bago, amo tuudin imam mo. May ta, la ilaha illallah. Uno yan mga tuwan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kaya pamung niya mga sahabat niya, afdalu ma kultu, wan nabiyyu na qabli, la ilaha illallah. In sarayaw-rayaw piaglapal ko, marayaw na yung katantan, sa inlabi marayaw, amo na yung lapal, la ilaha illallah. Hisyo yan yung naglapal na yan, nakauna rin ka ako, iwansin ako, amo yan yung marayaw ipaglapal. Natuan? Kaya sa ganito, siyo mo nakaw, nagbasa sinawon, bukon siyo mo sa mabdiyo makasumo, kaya nakaw, nakaon mo ng kwamugihan. Yung tasbih mo. Bangway tasbih mo namin, 5 mo ini. Ayaw isabi yung pagtasbihin kayo, mananbihan. Bukon nagtasbih, naghilot sayaw, naghilot. Ang biniya mo nag-exercise ka. Suway biyan, arak-arak. Nabang nagbihawon, bukon nagtasbih. Nagpurang. Ha? Nagpurang. Nagpurlang. Na, amo yan ito mga tuwan. So, makita ko ang mga raig mo manas, bihanin kayo manan. Oh, lapal mahal ka biyanong muhal. Na, tuwan. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyay tak katuk tanim, in aginihan na ngasubukan niya, may tak Rasulullah, pataurun ko puas yung pagbasa sing Quran, pataurun ko in pagtahalin, may tak ito. Fa innaha kana in kalimayan, Zikrullahil a'zam, panuntung patuhan sa mulya-mulya. Ikaw tuan na namakuno, tiyum-tum mo yung anak mo, tiyum-tum kau sin anak mo. Way bihan dayaw para sahan. Nabihaw tuan, di narumayaw para sahanin tau tumum-tuma anak. Sa bang patunang niya, amin bahibo niya, hihinglaw niya matay, ulapay, timinug katanda. Kanto'y kuno yan, sabab ang koneksyon. Inallahu subhanahu wa ta'ala. Sumanyang injantun. Sabab ubos niya na baita. Impagtuntum hasil di kasanyang. Impagtuntum makatantan di kasanyang. Uno ni kasanyang. Ala bijikrillahi tatmainnul qulub. Nabang simanyang inatay mo pagtuntum simpanyap. Labiin sanyang sin pangatayan. Bang Tuhanin tiumtum. Unin lapal-lapalun mo, la ilaha illallah. Pataw rin pagtahlil mo. Ay kung magkahalad makahupo mo. Di da ka nga napanin umulmuri da ka maynusan. Ubos na tiyatakan sila Allah Ta'ala. Ubos na piyukpukin lang isa. Di na kakanapan, di na kamaynusan. Okay na to an? Amo yan in daing hamanga. Kaya vidda simbulan Ramadan. Ha ummat ini, daing sin ummat na kauna. Kaya vidda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin ummat ini. Ummat haulihan,
umat sa taud-taud, umat paunahon sin Tuhan pasurun sulwa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin umat niya malanu wala kialumian dahil di hadunya sabab dahil dito sila maksudsi piya kari sila malunu magbalik sila pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala malanu na murah-murahan mga tuan mapakaitan niyo imbulan ini hipagbunglaw tanyo singkatan pakaradyaan tanyo bunglawan tanyo simbulan ini hipaglano tanyo hipagampuniwan pagmaapsing kita niyo labi aula harap tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala tubtub na rito salam kasilasan mo ha mga ini classmate na mo nagibadat ha bulan Ramadan amun yan imaatod marikamu nananayhug salam kasilasan mo kanyang katan nas'alallah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana minal faidin wa an yaj'alana minal maqbulin fid dunya wal akhirah wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah yadtuna inna pangajian sa reyo-reyo pagpatumtum ka taniyo amoy hika ini tindog simbahi mo na to labi mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala karena sin rumugot in parsupatan sin kita iban sin Tuhan na Rabbul Alamin amurad to in labi marayaw pagkanaran sin kita niyo kabulan Ramadan kaya na sinagi in bulan ini lang tayo pagmamahil ipag tutumtum sinaman ini hinang marayaw katantan supaya mabiyak sa kita pagpuasin bulan Ramadan menjadi yaitu imbiak mga salingkat-lingkat pengajian serta sampai sa waktu nang ini mga pila minit pa yaon itukbal ko kan sa alim nading in kapatutlong ta unang-unang. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mahuli mga panahon sa kami harap masinallahu subhanahu wa ta'ala. Ito natut na diyo muli sa lingkat-lingkat pengajian kaya tukbal singguro kalasahan dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman paliharan sin kapaidahan sin pag-ibadat di bulan Ramadan. Nasabot niya kain na dahil nasabot niya insyaAllah subhanahu wa ta'ala ang paliharan sin pangumulan sin kita diha umat si Nabi Muhammad sallam umat hinakusan biya nagbus haw putol katuan ha bagi compare pa mga silam umat na kauna sabi ng umat na kauna magyatusan ta sampai mag-iwahan katuan ha jaman sin Nabi alayhi salam at ina siyang 100 tahun iban kaiman subhanallah so mahawain pangumulan nila jaman na kauna i-compare mari pa umat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namura kuman mga palangwa na agama Islam way na pag-aral si mahawa iban sin haw po katuan ang pangumulan ay pag-iwan po. Sabab na misan na mahaba, bangin mahaba pangumulan, kaya mo sinallahu ta'ala, di mausal, mapakay, hakabayaan sinallahu ta'ala, way rapos patuhan na bulalamin. Arapon yung pangumulan, misan pahaw po yung kaunan niya, bangin siularan niya mga umul mo yan, na usal mo hapagtaat po Allah ta'ala, amin mo hangga patuhan na bulalamin. Sarta amin mo balibakas, dihilan pahala karaywan sinallahu ta'ala, dito haadlaw na ka na insyaAllah subhanahu wa ta'ala. So amo yan ito mga parang masamo ng mga pangadyan na kawa po rin na amin gurong ito kalasahan kapaliharan sinamunlaw ta kita umat si Nabi Muhammad sallam di bulan Ramadan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dari hilain ko mari pa dapit niya ako patuo Syekh Abdul Sabur Muhammad Syabil. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kiulungan sin Allah, malagutod nikmat kadto sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yari kita nyo kaya taufikan nakarungog sin mga hilalaungan si mga kaulamaan tanyo. Amuin magpatumtum kato tanyo bangin kaunan tayo na lupa. Sin parihalan, sin karuhi tanyo, inihaw po tuod. Hangkan salong sin syi'ir mga kiulungan sin Allah. إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتي كساعة فلما لا أكون ضنينا بها فأجعلها في صلاح وطاعة لا إله إلا الله لو سن شعر ما كيولوان سن الله كتانيو بang tanyo natan tutuod kaya hatian tanyo nen il in kabui tanyo ini bat sa saat da haupu da
may tanyo di pa hinangon in waktu sin kabuhi tanyo hapagtaatan, hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah, wala tanyo kaya sayuhan in bulan Ramadan ikang putagduana adlaw ini. Naray nga sabat mga kiaulungan sin Allah, in mapatut hinangon tanyo, amo in sauton tanyo in yadlawan iman sinduman simulan Ramadan ini hapag ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot tanyo kain ay halga sin waktu bang pamilikan time is gold pa tuhan bulawan kuno. Sa kato tanyo mga bariman, time is life. In waktu tanyo kabuhi na. Sampai lang si mga ulama tanyo, diya'ul waqt asyaddu minal maut. Di anna diya'ul waqt yang yaqta'uka 'anil lawad daril akhirah. Wa ammal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. In paglupas sin waktu away ang pakarajan way kapus paidahan, labi mangiding sin kamatay. In kamatay, mangkaw mapatay, magugto ni parsugpatan tara hindi hadun iban sin luon niya, mga kakasita. Adapun in liupas tayo waktu tayo to, nabugto tayo parsugpatan din Allah taliban kabuhi hadlaw akhirat. Na mura-mura mga umat Islam, yari mga kaulamaan tanyo, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ini makapagluloy lang sin bahasa sinuog, sin kabtangan, sin dua guru na to. Dahil harapit pa tuo iwan palawa. Dahil ang mga pagtumtum sin kita sin mga pangumulan, amoyin, huwag makatanto, dahil kato tanyo sin katugtuban niya, bang maunuin lokay tari hababaw sin gumiini. Sumagawa in labi mahal ka, amoyin hinang kimukugdan, doon haamoyin kakahinang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena amo timpiyang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin, papatudjuhon kita magtupahinang amoyin piyang daakan niya, piyatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piana sinali si mga kaibanan din mga ulama bukon ini kasudsur ka pasal sin taud sin amal sumakaw ini kasudsur ka rida sin Allah subhanahu wa ta'ala misaning kaawnan sin hinang tiyo-tiyo bang in Allah ta'ala nagrida na inyet to katantan mahinang sabab sin hikasud musulwa. Na misan pa isab mataod, bang isab wala kimugdan ni ninang na di na ito madawkat in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab na abiyaon jaman, mataod na ito din in biya mga pagkarungukan ta, bang Hindu, sumakawa, di magpakasud dito halikusan sin biyang Hindu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mataod dahil mga hinang lang ta amoy tali-talion hadya si manusia biya. Sebab timaod na mengat magtali sa waktu ini na kasod na ba ay mapas na amin kahalan si nini dunya amin ini electronic ning katan naman jari papason sing kaywanan in biya mga pikilan nila pa electricity biya amin pasapaton nila na sabab ito alnok to in pag-abong nila paunahan di kumugdan. In kita, subay kita inot-inot dahil di haamuin. Kaulihan-ulihan kita murul dahil haamuin ini taikuran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya wayroon lang ta puklas sin hinang nato insyaallah subhanahu wa ta'ala. Pagka amin unahan ta na inyat to katantan mahinang sabab sin hikalugpas sin suporta. Bihan, di kita man jadi manguna-una amin nagdararungan sin pagkaradyaan pag-aama. Mataod sa bihan. Ingkay ba na mga waktu pagtaraw ini, usan ini imam bihan. Kabayaan nila, amuin kanilang maakan. Bukon, amuin hampiton nila, kawaon nila, inamin pangadjian, hikarihil doon na yun. Labi-labi na pag-lecture ha, ini, doon na mga Santa Barbara yaw. Na di sila mabaya, makahaba. Subaya amin tiyo-tiyo dabihan. At niya, in pakaradyaan, ini hirihil kato bihan in mga kahuruhan yan narisan mabaya amin hirihil adyaman tubog to inamin kwan niya inamin bisaran niya subay yan amin mapatarang niya marayaw bihan na subay on explanation marayaw bukon amin bugto-bugto yaw yung mga bihan to telegram na bihan mayroon na telegram amin bugto-bugto bihan natawamin text yaw in haupuon pa bihan na bukod di ka kunahan ng biyat sabab na in kita piyatar lang sin Rasul bukod biyat yung hinang ni na ununin na uno niya
Kaya lawayan niya sabirat to amin urulon na to. Kasupaya makawa na to in hangga 2% atau palabi bihan. Na pagka kita'y magbaya singkatan naman ta naon to di kumugdan pa amoy in pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy tulang tain biya mga ini malupa sinamal na to. Ando kaylo na iwing kumari pa amin naglitso kato isabiha supaya biya mga magga sambung laong bain pakarajaan na ito. Hindi sa rukay nagtatakad-takad kita nyo. Tawad kayo sa binwakto, kaon pa mga labihang 2 minit. Palit na pag... Patauron na to pangadian dahil di kaming pamulan siyang kato tanyo, sinjunjungan tanyo, alayhi salatu wassalam. Alina. Sabab karunahan na to, inhinang doom iwan adlaw. Na, bang nato maaga din hinangyat to, bukon problema yung karo yung magproblema. Na. Nasa kalimbiya, uning kita niyo na problema, kita niyo karo. So, way karo yung magproblema isa-isa niya. Nabiya din niya tingkaan. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, magpamukaw siya. Doon. Magpamukaw uno. Ada ka lang, hindi ka to, magpaiho, mag-inom, magkatantan. Bukon to. Midnight snack mo sa kayo. Midnight is not. Doon biyong midnight is Kamu not. betul kan? Pukawon bihay nung ahlin yun. Midnight snack kita niyo. Nabukon. Pukawon. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam min ahli niya. In pukawon ini natutog. In wala na natutog, di naman jari pukawon. Iban di magkabati, inamin wala nakatong, batiyon mo magkabati. Amo daw. Pukawon, mayta. Al-amalu fil layl. Hinang sindum. Barakat Allah. Allah Ta'ala. Hinang mga tuwan yung kakunahantan yung sindum. Dahil nga sabab yan, nasabot kain ng tarawi. Suway na dihilan. Halga in tarawi. At bang natukitaw yung mga tayo mangutan ni wa mahtidil haram. Way pagtug nila sindum. Way saan pagtug. Adlaw na sila matug. Pagtug na sila adlaw ray day sab. Sa dituan pagkaroon. Ampeng kita nyo rin din. In tarawi na tulisag walura. Natutug sindum, natutug na sinadlaw. Na Rasul sallallahu alaihi wasallam pukaw ni ahli niya sindu. Maguno magsabayang. Magsabayang tahajjud, hindi na makasabayang tahajjud, manasbi sila. Danik yan magtahalil sila, magbasa sila sing Quran. May tayad to. Sabab nakabidda in ibadat halaw man sindum sin Ramadan. Ingkatan doon, habukun Ramadan, magbalik pa kari asadi. Ampay ninituan. Special. Habulan ini, dihil sin Allah Ta'ala ha ummat ini. Na, nga sabiat to mga tuan. Pag anaran na to, yad to magpukaw. Lari awla, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, mamukaw na siya to, bang maabot na in hangpo dakuman in Nakapi. Na may kaya tumamukaw na siya to. Tiyatagnaan niya ng pagpukaw, maluhay na pukaw. Nabang yan pa kung magpukaw tuan, kung ikaw nagdarawa hudji. Dala ko tubig ka baldi ka to. Pamay ko. Musugan. Musugan, na magbinasa yun hinang. Binasa, ang painibadat ini tuan, suwaypan ko yan. Umalog kita niyo magibadat patuan halaw man sindum Ramadan, ipaglano simpangatay. Maita. Iniblis, duong adlaw, tawakon na yung sundalo niya. Biya ulong niya, makusugin na to. So ay na to, pakusugon yung pakukus. Duong iban sinadlaw, wang nato di katuhan sinduong atuhan na to sinadlaw. Nanawag-tawag siya. Sipuon na tulong niya, in anak apuadan nagpuasa, matibot sila mag-ibadat sinduong, matibot sila mag-ibadat sinadlaw. Tulayan tuhan. Pakukus dakula. Inibadat tanong sinduong. Pakukus dakula daysab, hindi nakaw, aming kulangin tug mo sinduong. Sabab kabayan hiblis, matug na kaw sinduong, amin di mo na makawa, ing karayawan hibutang sintuhan kay mo, harum iban sinadlaw.
Na, unin dayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam makakuya. Man pattara iman. Hisiu-siu ring katutan yung makapabuka. Makapabuka. Hati nagpabuka ini aun kaniya. Aun kaniya. Ibalik ta mari pagbuka. Sebab mari ng pagbuka ang putag 2 minit na kuma. Hisiu-siu makapabuka. Dahing usahan niya halal. Aun nilihil kaniya sintuhan tu karayawan. Into karayawan ini wala nakyari la umat na kaunari. Umat na ini. Nagpabuka sadya ka. Nariya din na bang ikaw imiuka. Inya tu ikaw nagpabuka. In karayawan sintaw nagpabuka. Ampa iagad na yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tu inhirihil ka niya sintuhan karayawan. Inumbula mo kana maghfiratan lidunub. Hikaampun sindusan niya mga tuwang. Na, unulong si mga tao. Pag-train hatao, ang hindi magsarap kahawak kung narukayong bulan, di sila matrin na hindi niya pakukuhan. Nagpupuasa pa sila, nakapabubuka pa sila, yung pagpabuka nila, aw nirihil kanila sintuhan to karayawan. Maghfiratan lidunub. Ikaampun sindusan. Inagis yung mga sahabat yang na Rasulullah, way makaraos din kamo. Kahunitan kami, makaraos dahan dayahan. Inagis yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw makaraos hulma. Ikaw makaraos tubig. Ikaw makaraos limbol. Magkaunahan yung tubig ayos yaon, amin yaon, ayos yaon. Kaunahan yaon. Kuno limbo itu kan. Limbol amin Diyos na bihaon. Nakaw na limbol. Sukal pula, kaw na ninamin ko nito. Pagtagat to, Limbo. limbol. Bukon biasin bihaon, kuwan na mo, Diyos. Na. Bangunahin ang imbihat turagbus, hika ampun sinas dosa. Ikarua, it kurakabati kami nanda. Mahal di kaun na kaun sinallahu ta'ala ring hapinal ka jahannam. Panji mo tuan di maukaw. Magsintak simpanji, kaya sintak mo panji mo. Ini katu, dihilang kau sintuhan pahala. Hambu taunang puasa. Di karagdagan suku. Nalaw sinto rin ako magpuasa, magpabuka na hadya. Way lang mo sinyap ko. Sa amoy nagpupuasa ka. Menigo itu saya. Ay, ikaw isang manigo. Oo, ay, ikaw manigo. Alhamdulillah. Ay, ikaw manigo. Sa ba nakalalaw sinto na amo na dyan pinakaroon ko, ampunan na sintuan yung dusa ko, mahal ikaw na ako nga pinagkajahannam. Aon papalak hamuk taon nagpuasa. Alhamdulillah. Ayan tutuan murah-murahan. Pagtuyuan na to yan to. Nahisiw-siw lang na nakahinang sinyat ko. Pagdum, ano po niya na sabi ni Badat kabayaan sila Allah Ta'ala. Na murah-murahan mga tuan. Alhamdulillah. Yan Abulan pala sangat yung kita. mga salingkat-lingkat at pagpatugtong kato niyo. Kaya simpag-anon niya ito pag in Rasul magpamati siya. Pagbation niya yung ahli niya. Dahil sambil siya na may takbihan sa reo-reo usog, amo imbang siya magbati sindom, bation niya nasawa niya. Nabang siya mag-ilos-ilos sa jawihan, di siya timindog, sambil dia aksin Rasul, pasabulakan sintubig. Pisikan sintubig. Nalong niya. Babae sa reo-reo isa, bang siya makabati sindom, bation niya sa bimbanan niya. Pagkubos, bang isab di beya, mag-ilos-ilos sa isab damikyan, di timindog, pa pisikan sintubig. Na kita kau yanin biar mga pagpaibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sinamin amal habi sinini duman sin bulan Ramadan. Alamik yan ito nasabot sin guru na to mulia kain na intungod papagpabuka na hindi kamo ini biar mga wayrun liatin biar pag ini para marikamo ini sin bubukaan. So yaunin panpan, yaunin wajit, yaunin ini yaun in putli mandi. Na hindi magkaigin niya mo na ini
arus kardos long niluro na to yan alhamdulillah na mga yan turi manok pa sinamal nila ito insyaallah ta'ala rapat mo to yato nasabot dan dito hadto kaisa niya balikan ko amin kaampunan mo na muna pa Allah subhanahu wa ta'ala ikaruan niya mahardi kaon siya rin hapinar ka jahanam ini kato niya diinin pahala sin taon piyabuka niya amuray sa biniril ka niya rikaragdakan nila masupusin yan to masyaallah sa sumagawa in qualification long si Basa Angalis in magpabuka suway ray sa nagpupuasa bihan to buko namin magpabuka sa dyan dali magpuasa Kasi magpuasa. na inya tulong talisay mauni sabi niya to bihan insyaallah murah-murahan in mga nag ini matibot magparamali kamo ini na insyaallah ta'ala ini tayo maina mo inong nila ito murah-murahan madawhat na to kataning kaampunan din Allah subhanahu wa ta'ala iwan madawhat na to in kamahadikaan din hapinar ka jahannam iwan biyo ini yumuhot na to inamin pala hatiap-tiap kabuo magtay manghuda ka Islam amin nagsasaw-saw sin nimat sin Allah subhanahu wa ta'ala diin na bihan bukun sa ating kagunahan bihan supaya amin malagma yung kagunahan dito amin makapahampit kawihan diinin namin biyan mga kaswakan mo lang sin magbisara na ikato mo isabi pa ini para patay manghud mo bihan sabab mga pangadatan yan kawiaksan ba sila maasan ta di sila makasandal bihan ayaw pa kalong ta bulan Ramadan bihan may bukun bulan Ramadan bang aon doon haon din ang mga ini nikmat nila dumatong bihan pakitaan na kaya kita kung lang niyo ito bang inini ng katad ito yung laas-laas na makakuan naman dyan na sa yulon na lang naman dyan na nakawaan na lang napag-ubos ito magtuy-tuy ito adjalon biha ini kuan ini amanon magtuy ubos ito lang niya bos ka mantukan ini apa mo tuan kuan namin upo ini kumiyat to busan pa sabi ng ipaglamok biha Mahilog gumadya mo. nahilog gumadya sa tuyo putan biha May may paghilak. Jadi itu pagdagdagan. Ito bus na magtog na bisoron nila. Bisoron nila. Lang na muna yan. Sabi ito ninang nila. Napag-gusto ng lim. Bangyan ito may maluto na. Hiparaya ito pa pang naigkata. Dahil na ito ka na pumurayang, kan na apumutuan, kan kamurayang beni katantan, kamutuan beni. Subay na yan ito kaarahan na katanin, makapinamutin suko nila. Pagtangag-tangakan ba ito? Na amat yung pagyanon sin Rasul amin padlot taam baraka amin nakapinday kapiyag dihilan bukon namin kapinpiyag kaunan pangati sing kita kapinpiyag kaunan Amon tuwa na. tuwa nabukon ini paunahon mo dihilan namin kuan in makapinday kapiyag dihilan nito amat yung padlot taam May ipaghati na sinakawalan sa biya. Nabukon biasa namin kaibanan niya namin Ang kapin na. amin piyag iyon piyag lalamukutan na Maupas na saan daw. Hindi na ito. Yan ang padlot ta amin yan. Nabukon ito. Amin kapin piyag dihilan na matipadlotaan. Nabihan. Pero sinagi katuan natin yan, nasabot ikatuan ng kayo, nasabot mo. Atin eh, inamon magpabuka ka yan. Mga taon nagpupuasa. Muna siyang pagpabuka, amon hawak ito pagbubuka. Sabi muna mo, pagbubuka na ka, kasi mga matagsuwapan. Ati magpabuka ka. Bunar sa kaon saan bihan. Amin daw niya, kuwan, amin biya, ini po sinugtuan niyo. Naman na sa, pabukaon niya isa. Pabukaon niya. Napahala lang na. Nagyan na yung magkapabuka. Nakalag yung pahala. Nabuka, nakawalong na. Okay. Amad to, nang lukpas pa siya sinini. Amal sing kaiwan na nimbihan. Hati na kato, alin na mo tungkol sa pagpabuka dito. Hati na, indiin na yung kaiklasan mo. Iwan kakausan mo. Bukod sa makakaus ka o mamipiyanggang manok, nabiyan mo sa mga daong tamon mga taong katuan. Magyamos kaya mo sa channel kami. Muni mo na pagyan, muni pabuka mo isa. Di din kabiaksan pagkaunon mo, kasusuakan mo sa mga katuan jakay na amin din na mong ipagdihin mo. Nabi sampai sa paggyamos, bang sa pamaming kasuwakan Kasuakan mo. mo, maray-ray sa Pagdihan mo yan. Napagkansab di ko, magyasing gyamos, amin ipagdihin mo pabuka mo. Nampay ito, tiya singyamos yan, kuha ni sabi, yaman sa'yo. Yaman sa iyo. Yaman sa ito. Kadang busat. Anong ton na kita katuan si mga. So, kaya para biya, alhamdulillah biya. Ay, baon pa. Kami na kumangatuan. Isa sabor na yun pa, pagbangon, tawang mabutin mo, insyaAllah ta'ala. Pag wala dahil din imam ta, May nakalimutan din ta. muantin tayo ito.
Ano ito, yung board ba sila niyan? So, alhamdulillah, mga panahon na araw ng Islam, kami na kumanda ng bus, Ah. magot na yung pagbukas ng kita. Yung ulo kayo magtakad po kami nito. Amo na sa mo. So, alhamdulillah, ingat ko kataan, pagmayan siya na rata pagbarakati, pagpumpun sing kami rin. Haini, salta sing kamo, minanayng hog, sinamon ng programa sing kami rin di, pagmayan siya na Allah ta'ala kita niyo. Kapag lamit-lamitan, sin karayawan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sarta maglamit-lamit day sampitan sing karayawan, amuin kanya pagkaniya, atin na mag-on pagtawang-tawang, ipagtulong-tawang tungod, ikasong sin pag-iman, iwan pagmabuka. Po Allah subhanahu wa ta'ala, na biat mawakin waktu, itukbal na mo yung kapatut ka na Sheikh Dusabor, Muhammad Shakiri, amuin mag-nukbali sin pagbanga, mapunin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La